kabeh duwe minta kali banyak-banyak yen Saing Rembulane beli keke pada dewek ben segala seni Yukti dan Wetan anak yang baca memamit pakai kulit ada suan jeruk. Saya Bibi, saya Wakti. Kamu pamit dan malu. Nenek nyepi si bapak berikuan. Senaja bekali dia Jayu yang kandung nyenang atau punika. Reksa pida sang yang suyo payo lantas pipian nih sing kan baku kewok ngajak lu taruh. dah di sing merasa dia mirip le bener uang ngerti tegen piyambak mawinan yayu nagih nembak koda nyai nama Gusti yen ring parinekan punika didian nenten pisan ning nabi sanembak kawinang Gusti aji wawurau aji imulan wantah wawurau ngiring perayunan dumun puniki penyeruan rene sampun dikinan tiang masodo sampun ilmunian didian nyantos aji ngiring perayunan ngiring aji le yuk yen ke kene wicara ne tampenen aja lang metatakan wanci ayu nyurdang aji sodo maurak penpe metekap bersabdo mirip sing rogopan ajin mayu lakar ngajangan soda mayu ni lakar ini mas soda cina wan betul gitu nih soleh penaji nampenin mirip di kuangan aji bekerti tikin aji apa pengango mirip duno beraji beliak nenten kirangang napi-napi di tiang aji apa ajang-ajangan mirip engkau benaji sing bang aji ayu ajangan yang coba kita kemudian kanti pejenangan aji paling ayu kau kira nakit nebau di tiang lunas ampura aji yuk di tiang nenten materi wau nyelang pusaka aji yuk dini ni wau di tiang nak nam lajah masiat aji hah? inge melajah mesia yuk yen terahin warih ke sinatrio atane wanin mulu patut dia nyak caro atur ayu tekan aja lika sampun awinang napi malih aji warna dados pengambil kewanten enten wenten iri kiring jeruan serangino pasika sampun wenten dalar masa hajine di pradene di tiang dewek kiri kiring karang lepatnya pang biset yang melane dewek lika sampun awinang wau di tiang nyelang pusaka hajine sampun amdukuri haji onen tak haji apa nih soleh rasa ngaji gini uling ilu kayang jani sing ada jelema lu melajah mesia ngapi tendana si tiang belajar mas tadi kalau sing tae tepuk aja janian di tiang ken nyai bener takok sawire sekan raos bener nyerang ken nyai iring pianak bener ada wicara jani buku kene bener metakon ken nyi patut matur iya teman ah napi jangan napi nikah napi di tiang kadok lem kadok kenten oleh dan Gusti Ayu kantun ring duren di tiang napi Gusti ne unuk ne aturin bener unuk kan ken bener ken mirip atur ten tawangi iya ini tak jago harus ken kenten gebe ke di tiang wau ring dan Gusti Ayu manang pacan aja amraib kenten ah ini ne kanti ayu nedonan pejenangan ule di ukiran nagih nebau kodang jelisin bulu merasa bener rasa tanpa kerti sing bani bener medok dan kiana Gusti rene bangun mangken ampurang pisan di tiang Gusti di tiang sanewang di tiang tenune ngiringang dane Gusti Ayu
Nek kengkennya jak nyerajam ya. Wani ngagung dosan di tiang mantuk nih Gusti. Pinaka penebas wanta bantu di tiang pajangan orang urip di tiang Gusti. Terusang di tiang sampun pandamang Gusti. Keselak rasa ulun nang ne jenaran matur kengken di jening do jak ulet-ulet sing prakat kalunune meneng Dua ning sana mangkin tane Gusti Ayu sampun. benar ya. Sampun. Tane Gusti Ayu sampun. Hah? Tane Gusti Ayu sampun mohon sana mangkin Gusti. Hah? Beling di anak bener. Aduh. Apa buaran penemu yang mesek? Gusti, dan sandang bes banget panjang parisel-sel ring ini kan puniki. Menawi sampun sancita karman Gusti, talar sancita karman dane Gusti Ayu Gusti. Lacuran benonya jadi cara sesengah, cara duduh ibu. Yen jani memen yo Ayu ngatin beno. Jani nudung kakan yang bersih, ngemasin belik. Ning ibu. Nah, aji sing nyesel udah jening. Cenawanan buku kedo. Sawire nyen mirip ne malu. Raja dewaten jening ne mekardi ke kene tekenale. Leluhur jening mekardi ke kene kenale. Mawenan sing dadi pasen jane. Aji nepukin jening ngambil lune. Nah, aji sing ngopi salah. Walau nedo takon aji teken jening kene. Nyene aja jening ngarti ning belingan ini. Mirip lek jening irang kodan teken yo. Nyen apa? Kopan jening mirip sing adong aja yo bocokan sangat jening. Nah, kalau jening nyamat teken aji muswahko teken yo. Tuarane jening duang lah kalangono somah. Kalau yang angkan duwe. Balik kan aji jening ide aji teken yo. Lipat kan aja aji mulai karang pakaian. Pang tadi banaji ngumpul karone. Mapan, yen dan pupuk karo beleng jening ben bles latap pancing kesenguhan panau aji sing lakos Tapi teh aji kandan suwe jereng di tiang aji. suwe jang aji keliwat Yen bulan aji watas weje. Sampun ngaji nak kadang sang sampai sira sana mengkadirek secara dengan bandit yangi. Walau yang di tiang dewek di tiang makin sedang petandu aji. Tapi telas aji pacang wes satu di tiang malin. Puas roh greng. Yen bulan mana sampun dikepada bang di tiang aji. ne jeneng madan salah tampi yen aji nak ngulo metine teken piana apa benu madan nyelek jening kodan madan itu jelek jening kohne nama apa nang bedadi hau bin mani bin puan aji mulo misadio ne di kelapakan 5 aji nakar dine aji nakar upah apa nang tegar nyen aja Dia ngajarin Mang nenek sapa nang wetsakan dilaksana di tiang puniki Rok jagat iri kerek jagat korepan Aji pajang sedeng aji Kayak ibu dipajang neten menepi uang Ibu sedeng aji Yo yen ayu nyamat teken reraman ayu unduk kene oh gagat kurene banyak pekerjaan masih reraman ayu emang bangga yuk kene lah
Apa kena dia mengandi ayu. Apa kesaktian dia edehan ini dari Gusti Agung rerakan di ayu mulai jadi akan begini tidak modal ini. Weh, tadi nanti gua beri ini pengalaman yang kena. Oke. Ibu nenten uning nabi-nabi Haji. Sudah pernah menangkong gini ya. Sama. Warna ini mirip nepokin di ayu pecatut aja jemongan. Oke, mirip batu kasak di situ pokoknya di jalan. Nak turuno, ya tuh sama sakit bener. Nenten uning nabi-nabi pun. Wadah di tiang kiumat sana uning parisengkan di pudik Haji. Imulan Haji nenten senang dingakitin tiang melek panjang. Mana sampun angwin sakan di tiang leteh. Garang kopat Haji. Pada bang di tiang Haji. Sampun ang Gusti Ayu. Duna dosnas cari ya Gusti Ayu baca ngatur ramamu. Sampun api putran Gusti Ayu. Sana sekan ring sejeroning garbo Gusti Ayu. Sayang tiang bakal dari kekedan kabubi. Ngadenan tiang mati. Yen tuak ibu mengenal pangsing tadi kegedean bumi. Bisa akan boleh melihat kegedean ibu nih. Sing kadik ini pasang ibu nih. Apa ibu mulai lagi kerang patiang. Ibu nawan. Aku dong si aku kengket kayak aku. Sing jadi pengarti ini yen alih rastik di langit teh nunang jagat patun ulang banyak banyak nulis cekek gue balik balik nah rumah so ya aku ngelap yang bangga lu barang duk andi ibu mau pengidian segera ramah gue nih bisa ya gue sampai be iya Gusti Ayu melama-lama bini di karang kepada depan yang alih mati Gusti Ayu di tiang badan nyarangan pemargaan Gusti Ayu ibu maling soalnya ibu sekam maling nyak patuh daya matak dengan ibin korban ibu das buklik oleh ibu kalau bohong nebak buku ini mana rahmat ibu nih sing jelakan mentalem buku ini pencegah kau bersih kalau sing dini di natak karena kepastian tanpa ibu tanpa ibu nih ini juga Nyet mirip ada banyak tapi ini tidak mau kode angan penkopat ini pada jika ini anak gendang penjaga iya pernah dulu ya Budi kamu jadi agen di ragu barang mati agen nanti mesti pakai aku aduh saya nggak ada naik dan kurang ini di dalam sih mesti pakai sampuna Gusti, sanejan mana putra Gusti, kaya
kene ayo marep tekene aku. Sing ganti kene pianak bener. Nyai, listrik bener. Jangan selingkuh. Ngejek ting-ting kene. Cek kelek. Ben puan, kan kau ni kau pangsit kan tunuk kan ya.